ताबिरिबा अमदि मिटेंग ताबिरिबसिंगो अहानबमक्तदा अकोंग चानबा थोकसोमना इकाई खुमनजबगा लोइनना तारामना ओक्चरी ngasisu amuk hana pumnamakkidamak thaurang tawduna pujarkliba film asigi maming section 375 haiba film asi 2019 gi September 13 da India da hanba oina release tawkiba drama amasung legal drama da yumpham oiba film amani film asina fangkiba rating sing IMDb da 10 gi manungda 8.1 Rotten Tomatoes da 64% aduga Google user singna 87% ge like tawkiba adugumlaba film amani film asina madu changkiba senfamna chaurakna crore kun mari muk changki aduga film asina tankiba box office collection ge apunba senfamna chaurakna crore kun mapan muk ni hairi film asigi story writer Manish Gupta aduga director na Ajay Bal film asida maru oina satam langlibasing kharadang pallabada accused ke defense barrister ama oina advocate Tarun Saluja gi saktam da maming leiraba Bollywood actor Akshay Khanna public prosecutor ama oina advocate Hiral Gandhi gi saktam da Richa Chadha victim oiribi costume designer Anjali Basudeva Dangle gi saktam da Meera Chopra aduga accused oiriba film director Rohan Ravi Khurana gi saktam dana Rahul Bhatt film asigi tentakba wari kharadang ningsing jarabada film asi Indian Penal Code laws ke section 375 ta yumpham oiraga puthokpa film amani Rohan Khurana kauba film maker director amana mahaki team oina thabak tawminnariba costume designer oina leiribi Anjali Dangle ko winupi amabo rape tawbagi maralda sessions court na mahakbo chahi tara jail da leibagi dandi piki film asi horakpadadi mayamda karigumba wari kharade adumak lotuna film gi wari paring asi yamna ningthijana chathai film asi no wading liba mayamda pining liba nunggi wahanthuk aduga ngasai makai mayamda lotuna lakba wari sing adumadi film asi gi loirakpa sarukta mayamna soidana khangbigani pare adudi pumnamukpu akong sanba thoksomna amuka na ikai khumna jaraga haujik ningthijarba film asi gi wari paringda pumnamakki pukning singshinjari film asigi ahanba maktada aruiba sin amana hana ulai sin asida public prosecutor oiribi advocate Hiral Gandhi na case ki file ama paiduna karigumba hiram amada hakchinna wakal khanbagi saktam asi ulai aduga mahakna leiriba asigi het nakanda yamna irap lapnadana victim oiribi costume designer Anjalina mafam asidagi tapna tung hanna yengduna makhoi ani yengna na thokibagi saktam asi ulai advocate Hiral Gandhi su Anjali bu yengduna lehui aduga amuk famthaduna mathanta yamna hakchinna karigumba ama khanduna lehui wakal khanna yamna thamoi sokpa pendaba ningamdabagi saktamda mamit uishinki wadi amata ngangdana saktam tamak uliba sinnasina ayengbasinda kari hainingliba haibadu haujik maki oinadi haiba ngamdrabasu karigumba kharadi khangningbana langtakna handuna ayengbasingbu puri wari sing adu khangminanabagidamak makha taba sin singda adumak pukning changminathisi asumna mathangi senda mayamna langtaknariba wari sing adugi mari makhong ningthina utpa haurai sinnasida ulibasi 2018 July gi tang nipan gi numini film gi costume designer ama oina leiribi Anjali Dangle na dress up tawraduna yumdagi prap thoklei aduga hi tongduna ising gi ipak ama landuna laklaba matungda auto amuk tongduna lai asumna lakpana haujik Anjali Dangle film director oiriba Rohan Khurana gi yumda thunglare lipta karaktuna haujik doorbell asikhingbaga yumgi helper na thong hangdori Anjalina changlakpada Rohan Khurana mobile phone namduna sofa da phamduna lerami Anjalina hari good morning sir ma'am na ibu tharakpani shooting gi costume du sarda yanganana bagidamakta phamo asumna Rohan Khurana na hairakpada Anjalina khara lapthokna leiba nakan gi sofa du da phamgi tawi adubo Rohan na hari sida phamulo asumna hairakpadagi Anjali Rohan gi manakta sangsinduna phami aduga Anjalina purakliba dressing adu amamamta puthoktuna yenghale Rohan Khurana ana Anjali da midyang ichumde Anjali gi mataw adu ubada Rohan na yum asida thabak sunaba leibi helper asi kauduna hai sabi table the list amaga paisa ga lehobani madu puraga kaithel da chalaga potsing du leiro asumna haiduna helper adu yum adu dagi mapan thokanki Anjali su makha tana mana puragliba dressing adu yenghale
Rohan Khuranasu Anjali Matauda mit kuptana yengduna lay. Ngayak leraga Anjali mamaida Rohana makut na nanduna makut paidun singsili. Anjalina yamna kanna intok na bhone. Adubo Rohan Anjali bo mafam asimaktada sexual harassment chathaki. Asumna sin asi matang asida loiraduna Anjali poto tongduna mayumda halaki. Mafam asida de haujik Anjali gi sakfam asi ahong balairamle. Ngasai mahakna chatkibada oikiba sakfam adu oidre. Anjali yamna wakal nuaitana mamaida phi amana kupsinduna yumda halai. Mataudu ubada Anjali gi mabungna kari taurabagi hain hanglei. Adubo Anjali na paukhum amata pidana tuminalei. Anjali gi mabungna sangsinduna Anjali gi phi na khumjaliba saktam adu yengbada yamna nungaitaba mitenga loinaduna tuminna yengduna lei. Aduga sin assistance tawduna atopa sin amadana Anjali bo sexual harassment chathakiba Director Rohan Khurana film shooting mafamda lai. Ngayak siam sarba matungda film shooting hawi. Asumna film shooting tawringai tanja asida police lai. Aduga hairi. Shooting lepo. Jasi. Asumna hairaduna Rohan gi makut paiduna puduna laklaga police ki gari aduda tongalaki. Atopa sin amada amuk hospital to ulai. Hospital gi sin asida mapanda phamduna leriba asina Anjali gi mabungni. Hospital asigi manungda doctor gi room da leriba asina Anjali amadi mahaki mamani. Doctor na hari mathangi lakadori banumit ini fawa female doctor available oroi. Aduna nangi azol history amadi physical examination aina tawgani. Masida nang nasagi ayaba lerabra. Aina examination chatharingi manungda nupi police officer amaga nurse nupi amaga legani. Examination chathabasi nang nasana yanglabra. Asumna doctor asina hanglakpada Anjali na paukhum amata pidana tuminna leibadagi. Doctor asina police officer adudhai. Victim masagi ayaba suyawdana kariga aibu korulibano. Ay manungda hanagi thabak mayam ama leiribani. Nakoygi masigi thabak asigi damakta aina post mortem examination tawgudaba hakchang ani amasu thaduk lamnaga laktibani. Wafam sitarba matung police officer aduna Anjali da mo hari. Examination asi yadragadi aykoygi case asi ason boygani. Aduga doctor na amok makatari. Examination si tawbada matam khara adum changani. Private part yauna nangi nasada leiba asokpasing bongkatpasing ado phajin khibana hangani. Adugi sumatakta matam si sum sonthakiba targadi sperm detect tawna bahonabada aruwa mo oigani. Doctor gi wafam asi tarba matungta Anjali na masana yare haina khumlei. Doctor na examination gi che adu piduna sign taholi. Witness oina na bagidamakta police officer adu yauna. Anjali gi mamasu che asida sign taholi. Masigi matungda doctor asina Anjali da hari. Aina nangonda hanglakpo wahang kudingmaki paukum. Nang na ningthina jomna pigadabani. Doctor gi wafam asida police officer asin amuk supplement tawdun hari. Kariguma nangi statement ga examination ga chanaragtragadi case asi mara leiriba misak aduna ngamkiba tabani. Masigi matungda husik doctor asina thokriba thogdok adugi matangda Anjali da wahang hangba hurei. Thogdok si karamba matamda thokibano. Ayuktani. Matamdi pung 12 adoidani. Miui kayano. Anjali na wahang sida ngayak tuminalay. Mahaki matau sida doctor asina makata na hari. Masi hangdaba yadabani. Miui amani. Thogdok tholi bamisak haibadi accuracy nang nahana masakhang bamira. Mani. Nang yung palabra. Pantri. Nang yaroy persi karamba matam dalaki. Chayol aniki mamang oigani. Ejol si sathadringi mamang dadi na haksi hana sexual active oikibra. Wahang sida amok Anjali paukhum pidana tuminalay. Police officer asina Anjali da hari. Masi maru oibani. Anjali na khumlay. Oiki. Hana mamang da abortion tawkibagi tawdokti laykibra. Layte. Ejol satharba matung dadi taythokiba chamthokiba gumbadi tawkibra. Urine pass na chingba tawkibra. Hujik seliba phi singsi setbra. Asumna wahang singsi hanglaba matungda doctor asina police officer asida amuk hairi. Masi pumnamaksi forensic ta thagadabani haibasidi mangonda haikrabra. Haikre sir. Makata na amuk hangba hurei. Nangi senaba atopa phidi purapura. Purei. Ejol chatharingi manungdadi nangna thingnabu honakibra. Honaki. Kamdongna honaki. Haidi magi masada chingba phoiba natraga khotpagumba tawkibra. Aina masamda phoiraga inthoknabu honai. Ataidi magi mananganda khujina kholamba yai. Kari kholamba yai haiba. Mahangna penetrate tawkibra.
पेनिट्रेशन दा अतोपा ऑब्जेक्टिव सिजनखिब्रा सिजनखिदे एजोल चथरब मतुंगददी नंगदी करंब फिबम दा लेरमे असुमना डॉक्टर असिना विक्टिम ओइबी अंजलि दा एजोल का मरी लेनबा अकुप्पा तोंगान तोंगान बोहांगसिंग चथरब मतुंगदा मखा ताबा फिजिकल एग्जामिनेशन गिदमक्ता अनड्रेस तौनब हाइकी असुमना हौजिक अंजलि दा सेक्सुअल एजोल चथकिबा डायरेक्टर रोहन पुलिसना पुरक्तुना हॉस्पिटल दा थोंगलरे गाड़ी दगी कुमथरकपगा रोहनना पुलिस दा हारे नखोइना ज्ञान तादबा अमा लेरे कमिश्नर रोइदो अइगी याम नकनबा फ्रेंड अइगी फोन पिरो अइ मंगोंद वारी सागे रोहन की वाफम असिदा पुलिस ना हारे अरे सर कैसु लेतब मेडिकल एग्जामिनेशन मचा अमा खक्त तौगदबने यामना कुइना मतम लौगदब नते मसिदा दोंगी कोऑपरेशन पिबियो रोहन ना अमुख खुमलै अइ मसिदा कोऑपरेशन पिबा ngamloi अइगी फोन पिरो अइ मिस्टर रोय वारी सानब पामे पुलिस ना हारे मसि तंगाई फदबा प्रोसीड्यूर अमनी थौदोकसिंग असिगा मरी लेनबसिंगदो निंगथीना हायरमलगा लोरे रोहन ना अमुक असुमना मसिगी सासिनब फेक केसी कानाना फाइल तौबनो अइगी फोन पिरो अइ मिस्टर रोय वारी सागे रोहन ना कोऑपरेशन पियु यादना असुमना वा कन्न कन्न ngang सिदा पुलिस ना अमुक हारे नंगी फोनदो नंग यम पामब्रा कमदोई असुमना खुपाकना थारब मतुंगदा हौजिक का अमदा अंजलि एग्जामिनेशन चथरी अदुगा केस असिगी मरी मखोंग खंगननबगिदमक्ता रोहन खुरानासु एग्जामिनेशन चथकी मसिगी मतुंगदा ममिंग लेरब फिल्म डायरेक्टर रोहन खुराना कौबा मियोई अमना माकी टीम मेंबर कॉस्ट्यूम डिजाइनर अमा ओइना लेरिबा अंजलि दांगलेबु रेप तौई हाइबगी चार्जता पुलिसना फाख्रे हाइबगी पावसी तोंगान तोंगान टीवी चैनल सिंगी खुथांगदगी मफम खुदिंग सिनब थुंकी पावसी खंगदबा मियोई लेरक्त्रे तोंगान तोंगान मफम सिंगदा मरा लेबा मियोई असिबो चैराक पियो अखोइगी इचानुबी सिंगबो ngakpi senbiyo haibन चिंगबा मियामगी खोलाउना कलागोदा सेजन्स कोर्ट असिगी मपांदा पुमनिन निनकी हाइरिबा कोर्ट असिमक्तदनी हौजिक पुलिसना रोहनबु पुरकलिबसे असुमना हौजिक कोर्ट असिमक्तदा जजना वायल चथबा हौरकी मसिगी केस असिदा विक्टिम की स्टेटमेंट असी खनरब मतुंगदा थाजनिंगाई ओइबा एविडेंस फंगने मसिगी केस असिगे मरी लेनना कोर्ट असिना PW1 अंजलि बासुदेव दांगलेगी यामना कॉन्फिडेंस लेना पीखिबा जुडिशियल माइंड की स्टेटमेंट अमा कोर्ट असिना फंगले लोइनना एक्यूज की मेडिकल रिपोर्ट की मतुंग इनसु विक्टिम की स्टेटमेंट असी हेना अचुंब ओइरे अदुगा मखा ताना DNA टेस्ट एक्यूज की स्पर्म असी विक्टिम की वेजाइनल कैविटी दा यावबगी कंफर्म तौरे असुम तौदना केस असिगी वाकत असी तसेंग अचुंबा अमा ओइरे एक्यूज की मराल असिगिदमक IPC सेक्शन 376 की मतुंग इन्ना एक्यूज ओइरिब रोहन रवि खुरानाबो चही तरा कैसुम संगद लैनबगी याथंग पीरे असुमना कोर्ट की वायल असी लोइरेदुना पुलिसना रोहन खुरानाबो जेल दा पूननबगिदमक कोर्टगी थोगलकी कोर्टगी थोलकपदा मपांदा रोहन की नुपी लेरमी रोहनना मागी नुपी दाई कैनास अई कनादा सुरेप तौकिब लेते DNA रिपोर्ट अदु समजिन साजन बने अई बुथाजबियो वहाई असी हाइरम लगा रोहनबो पुलिसना पुदुना चटके मागी नुपीना फमथदुना तौफम खंगदना उंगदुना लेहोई अदुगा मसिगी मतुंगदा केस असी मखा तान कोर्टा थेंगनबगिदमक ममिंग लेरब एडवोकेट तरुण सलुजागी मनाक्त केस असी पाइबियो हाइजबलाकी एडवोकेट तरुण सलुजानसु केस असी चप चाना थेंगनरगे हाइबगी वारेप लौखी मथंगी सिंदा एडवोकेट तरुण सलुजाना केस असिगी अकुप्प मरोल अदु खंगननबगिदमक रोहन खुरानाना लेरिबा जेल अदुमक्तला रोहनबु उनबलाकी मिस्टर रोहन खुराना अई एडवोकेट तरुण सलुजाने थागचरी अइबु उनबलाकपिबगिदमक ओके परे थोक्रिबा थौदोक अदुगी मतांगदा अइंगोंदा एक्जेक्ट हायो अइ हानसु अइगी स्टेटमेंट पीख्रबनी अदुगा कोर्टनसु नंगबो चही 10 जेलदा लैननबगी दंदी पीख्रबनी DNA रिपोर्ट समजन साजनबनी मिस्टर रोहन ह्यूमन सीमेन हाइबसी पोट चैनते अदुना मसी पुलिसना नत्रगा कनागुंबा मन हेक्ता इराई लाइन समजन साजनबे याबा नते नंगी पैसा अमदे अइगी मत मांगना बोहनगनो असुमना हाइरम लगा तरुण सलुजा खोंकाप खर थांगदुना चटपा हुई रोहनना कौदुना हारी सर अइगी मतेंग अमुक्त पांगबियो अइबो मफम असिदगे अमुक्त लोकथोकबियो असुमना हाइरकपदगे तरुण सलुजागी खोंथांग अदु हंजलक्तुना हाइरे फरे अदुदि थोक्रिबा थौदोक अदुगी मरिक चुंबा कुपदु अइंगोंद खंगरो असुमना वारी अदु लीब लोइरेदुना
Tarun Saluja yumda halaklaba matung case asigi matangda study tawba hauki. Masigi matungda accused oiriba Rohan Khurana gi nupiga case asigi matangda amuk wari sanari. Tarun Saluja hai case asigi matangda amuk hana bichar tawna damak aina high court file tawkre. Yam thuna masigi response laglakani. Case asibu mai pakpage salaibra. Law haibasi yamna strict oi. Mahusana victim gi favor da yengi. Adubo masigi case asida aina thajaba kharedi lei. Maram asina hoi mai pakpagi asadi lei haibatare. Atopa sin amada amuk court ta case asigi hearing chathagadaba namini. Court ki hearing hauri. Criminal appeal number 347 and 129 of 2018. Rohan Ravi Khurana versus State of Maharashtra. Masigi matungda huzik defense barrister advocate Tarun Salujana wangang bhauri. Your Honor, masi tangai fadaba thuba bail gi application ni. Masigi matungda amuk just na public prosecutor gi side ta opening statement pina bahairakpadagi advocate Hiral Gandhi hari. Your Honor, minute kun khudinge aikhoi gi leibak sida nupi kharadi rape ki thogdoksi mayuk nari. 2012 ta thokiba Nirbhaya rape case ki matungda Criminal Law Amendment Act 2013 asi issue toki. Prithibi pumbagi oina yengu matamdadi rape ki masingsi kharatai. Adubo yamna thamoi sokningai ni. 2012 ka compare tobo matamda 2017 da report torpa rape case ki masingsi yamna akiba famna hengalaki. 25% amadi maral gi matung ina cherak fangi. Aduga 75% rapist amadi maral gi cherak phangdana ngasi su makhoi lambi sorokta maning tamna chali. Masin maram oirega India si Malem gi rape nation ni haina khangnarakpani. Film director Rohan Khurana haiba misagasi yamna powerful laiba misagamani. Lairabagi pankhai manungda leiriba magi junior costume designer Anjali Danglebo mahang rape tawuni. Your Honor, IPC section 375, 376, 340, 342, 354 amadi 506 ki matung ina Honorable Sessions Court na Rohan Ravi Khurana bo maral leire haina rai takhrabani. Aduga maral gi matung ina chahi tara jail da laineba su khangan khrabani. Aduga aina su yamna kupna yenglaba matungda mahak tasengna maralai. Medical amadi forensic report ki evidence matung ina Honorable High Court na Sessions Court ki judgment aduda adumak lehenbiyo. Asumna public prosecutor advocate Hiral Gandhi ki wa asi taraba matungda just na defense counsel ki maikay dagi amuk wa hainaba khangalakpagi matung inna advocate Tarun Salujana amuk hari. Your Honor, India da rape tobagi rate si 1.8 ne. Masigi arthadi million amagi manungda 1.8 ti nupi singna rape ki thogduksi mayuk na bayai. Aduga prithibida khwaidagi advance oiba jati gi figure si 27.3% ne. India ga compare tobo matamda 15% hele. Global Rape Index ta India si 94th number da lay. Conviction rate na 25% ne. Maram asina Miss Gandhi aikhoi gi leibak sina prithibigi gi rape capital ni haibado court asid hairakano. Masi tabada yamna nungaite. Advocate Tarun Salujana asumna hiring matang asida just na hari. Mr. Saluja, statement da argument to buyaroi. Ngakpigani sir. Your Honor, aikhoi gi leibak sida rape accused singi 25% khakta maral gi cherak fangi haina Miss Gandhi hari. Adubo masimadi haningi 75% amadi full judicial process loirba matungda maral leite haiduna thadokibani. Mahakna haikiba wangangda maral leiba rape accused 75% amadi lambi sorokta free oina chali hari. Your Honor, rape case ta chenarba mi amabo hekta free oina thadokpa yaba nate. Defense na proof tawgani. Masigi examination gi evidence singsi mishandle tawgani. Custody gi chain su compromise tawki. Anjali Dangle hariba misaga sigi mathakta rape ki ek amata tawkiba leite. Defense na proof tawgani. Rohan Ravi Khurana versus the state ki case asina khudam amani. Law na ngak sele haiduna nupi amabo masida khulai oina sijanabani. Thank you. Asumna advocate Tarun Salujana wafam sing asi phongdoklaba matungda court ki atianba recess ama lauki. Recess matungda advocate Hiral Gandhi na hari. Your Honor, prosecution na PW1 Anjali Basudeva Danglebo amuktang kauthok pami. Wafam si haibadagi just na Anjali Danglebo kauthok na lefali. Masigi matungda advocate Hiral Gandhi na makata na Anjali da hangli. Anjali, court tayo.
July tang nipan ki ayukta kari kari tawi Anjali na khumi costume sing yenganabagi damak ai Rohan Khurana gi yumda chale nang na chatningdana sum chatkibra nate madam na hairakpadagi chatkibani matang asida advocate Hiral Gandhi na just hairi your honor Mira Singh hairibasi Anjali Dangle gi senior colleague ni aduga designer Natasha Malhotra gi chief assistant amasuni asumna just hairba matung Anjali da amok onsinduna hangi July tang nipal gi karamba matamda nang yumduda thungi pung 12 adwaida oigani asumna haiduna film asigi horakpasinda utkiba mahakna Rohan Khurana gi yumda chatkibagi thogdoktu uttuna court ta Anjali na wari singdu lirai aibu mahakna nam haduna khupakna thai aduga mahakna aibu magi bedroom da chingduna pusili madugi matungda phibamsi oikibani aduga amok advocate Hiral Gandhi na just the medical report piduna hai your honor masi Anjali Dangle gi medical report ni victim gi private part ta accused oirba sigi male public here ga loina na cement present oi haiduna report asin adum mayik sengna pale masigi mathakta victim gi mai amasung inner thigh yauna atai body parts sing da sokpa sing adusu ningthina pale aduga makha tana advocate Hiral Gandhi na just the DNA report piduna amuk makha tai DNA report asina sodum confirm tore madude victim gi body da phangliba male public here ga loina na cement gi DNA asiga accused Rohan Khurana ga matching oi maramasina your honor sessions court ki judgment adubo support tawiduna harba accused asibu yamdrabada chahi kungi jail da leibagi dandi adu adumak pinabiyo thank you masigi matungda advocate Tarun Salujana court tagi tholakpada tongan ba media gi miyosingna hanglakba wahangi paukhumda Tarun Salujana hai kanana rapist no aduga kanana rapist na tabuno haibadu media na lepkadabnate masi court na lepkadabani media person sing hari adubu sir tongan ba report ki matung inadi defend tawriba misingi 90% di taseng na mara lerami asumna ngaihak media ga wahang paukhum chathari ngai tanja asida rape case asigi mari leinana khoi saunarba miyamna case asigi defender oriba advocate Tarun Saluja gi mamaida chaina kalakpadagi khara soki asumna haukraba matung mathangi hearing numit amada advocate Tarun Salujana just investigating officer PSI Milen Kasle da wahang khara hangba pami haibadagi justna Kasle bu kauthuktuna witness box ta lefali masigi matungda advocate Tarun Salujana investigating officer Kasle da wahang hangba hori karamba matamda kamdona nahakna crime asigi information asi phangi July tang nipanda Anjali Basudeva Dangle na accused ki mathakta rape complaint ama file tawrupani July tang nipal nungthil pung ama taba matamda Anjali Dangle police station da laki chumi ko chumi aduga maki statement gi matung ina karigumba investigation ama ta yaudana accused bu nahang arrest tawki sarmasi procedure ni anoba guideline gi matung ina rape accused ama bu khudak ta phagadabani aduga medical examination tawgadabani sir chuma kadawri anoba guideline gi matung ina procedure ama oina rape accused ama bu khudak ta pharaga medical examination tawgadabani haiduna nahak na hairi Anjali Dangle na police station da nungthil pung ama da yori adubu nahak na accused puna numidang pung 3 ta arrest toki masi kadaida khudak ta action lokhali bano sir complainant gi statement recording tawbagi khara thanki bani phajai yai record asigi matung ina investigating officer asina Anjali gi statement si nungthil gi pung ama dagi numidang gi pung 3 fawa record tawi hari chumi sir adubu sexual assault amadi rape case singi statement si nupi officer na logadabani anuba guideline gi matung ina masi procedure ni masigi matungda advocate Tarun Salujana just che pidunai your honor masi Anjali Dangle gi FIR copy ni masida irakliba amadi sign tawrulibasi PSI Monali Indurkarna ni matang asida Kasle hari nati sir statement to nupi officer amana record tawbani adugi matamdu da ai police station da laibani oh aduga police station adu da nangna kai doraga laiba anoba guideline gi matungina AQC khudak tu phagadabani haiba taine sir ai administrative ki thabak khara chinbadagi ni sir AQC ta call toraga police station da lakna ba haibagi mahutta magi film shooting tawfam da aduk lamna chalaga arrest tawribana karigi phone hana tawraga di sir AQC alert oikiba yai chen kiba yai sir aduna ni your honor record ki matung ina investigating officer na
रोहन खुरानादा कॉल तौखिदे मरमसिना रोहन खुराना सी चेनबु होनदबनि सिनी मसी रोहन खुराना गे सर्टिफाइड कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड सिनी मसीदा हाईलाइट तौरिबा लैंडलाइन नंबर सिंसी नखोई पुलिस स्टेशन गे नत्रा सर हौजिकति नंबर सिंसी करम निंगसिंगु ngमगनि सर नंग अमुक्तंग निंगसिंगु जुलाई तांग निपांदा रोहन खुरानादा नहाकना कॉल तौबो मतमदा सिजनकिबा नंबर नत्रा याम चमना अदुम yes or no adum pakum piro kaisu kaide no yare pamiruro adubo mafam asi thaduk tun chatkibadi yadri nangi mathakta cross examine to buloidri your honor accused po amukta kauthok tun lebhan bapami asumna advocate tarun salujana haibadagi rohan khurana na thoglaktuna witness box the lepi aduga advocate asina wahang hangba hurei masigi number c nang khang manatra khangi sir जुलाई तांग निपांदा नंबर सिदगी आइंगोंद कॉल अहुमलक तौरक्तुना आइना रिसीव तौकी योर ऑनर सीडीआर दो कंफर्म तौरे कनानो नंगोंद कॉल तौरक्लिबसे सब इंस्पेक्टर कासलेननी करिगी स्टेटमेंट तौबो पामी हारपनी करम मखलगी स्टेटमेंट माना पैसा डिमांड तौरपनी एफआईआर रजिस्टर तौदनबा अदुगा स्टेटमेंट सु रिकॉर्ड तौदनबगी दमक्ता अमाउंट कयानो माना हारगलिसे लाख कुन अदुदि नंगना पैसादु पीनब थौरांग तौरुब्रा तौथे अइना मंगोंदा कंप्लेन तौरक्लिबा मीदुगी ममिंग हंगबदा भागना ममिंगदु हाइदोकपा यादे हाइले अदुगा अइना मंगोंदा हाइके नुपीदुना तौरक्लिबा क्लेम दु अरानबनि हाइना अदुगा अइना करिगुंबा अमता पीनरगा यासननब होनखिदे नुमित्तु अइ शूटिंग तौरी अइना सब इंस्पेक्टर कासलेदा अइ शूटिंग लोरगा पुलिस स्टेशन दा लागलगा नुपीदुगा पर्सनल ओइना वारी सागे हाइके मखाताओ अदुगी मतुंगदा अमुक सब इंस्पेक्टर कासलेना अमुक हलगा आइंगोंदा कॉल तौरकी अदुगा महाकना आइंगोंदा हाइरकी कंप्लेन रजिस्टर तौग्रे अदुना आइसी कनामतना कनबा ngamlaroi हाइरी अदुगा नंगदि कैदौखिबा आइगा खंगनबा मखोइगी मथक थोंगबा सुपीरियर अमदा आइना फोन तौकी सुपीरियर अदुना नंगोंददी करी हारे आइना मंगोंदा वारी पुमनमक खंगनकी अदुगा माना आइंगोंदा मदुगी मतंगदा यंगसिलगे हाइरकी महाकना प्रॉमिस तौरकी अदुगी मतुंगदा कासलेना आइंगोंदा अहुमलक सुबो ओइना अमुक कॉल तौरकी अदुगा मतमदुदा कासलेना करी हाइरकी लाख यांखै डिमांड तौरकी अदुगा हाइरकी केस तु हायर अथॉरिटी दे चटखरे अदुना अमाउंट सी हेनगलकपनि हाइना योर ऑनर पीएसआई कासलेना सेंगना खंगदबनि मदुदी सेक्शन 166A CRPC की मतुंग इना रेप कंप्लेनेंट की एफआईआर रिकॉर्ड तौनरब महाकना लीगली बाउंड तौई मदु खंगब फावबदा महाकना आइगी क्लाइंट बो लाना लमजिंगनब अमदी पैसा लौथोकनब होनरमने मतंगसिदा एडवोकेट हिराल गांधी ने हारे ऑब्जेक्शन योर ऑनर डिफेंस की वारी सी सपोर्ट तौननब प्रूफ ओबि याब लेब्रा मतंगसिदा अमुक एडवोकेट तरुण सलुजाना जस्ता PSI कासलेबो अमुक हन्ना कौथोकपिनब हाइबदगी PSI कासले अमुक हन्ना विटनेस बॉक्स लेबी एडवोकेट तरुण सलुजाना हंगबा हुरई एक्यूज की मोबाइल फोन सी सीज तौ हाइबगी अथॉरिटी सी पुलिस की कर्म मैनुअल ना नखोइद पी प्रोसीड्यूर दा याउते सर हाइबदी मसी इलीगल प्रोसीड्यूर ने चुमिको अदुगा एक्यूज की मोबाइल फोन अदुबो एक्यूज की वाइफ ता सिनद्रिंगैदा नाहंग कस्टडी द नुमित इनी थमके मसी करिगिनो असुमना PSI कासलेदा हाइरब मतुंगदा जस्ट अमुक हारी योर ऑनर मिस्टर खुरानादा अहुमलक कॉल तौरप मतमदा लैंडलाइन नंबर अमा सिजनखी हाइरब लैंडलाइन नंबर असी मिस्टर कासलेगे पुलिस स्टेशन अदुगे येत थंगु ऑपोजिट लेबा चुरुप योनब दुकान अमगिनी अदुगा मसिदा लेरिबसिना नंबर ट्रेसिंग एजेंसी के सर्टिफाइड कॉपी नि योर ऑनर मसी अयाम कमन नॉलेज नि पुलिस सिंगना फोन तव मतमदा मसागे नत्रगा पुलिस स्टेशन की लेरिब फोन अदुदगी कॉल तौते मसी मखोइगी तोंगान अरेंजमेंट अमा लेबदगिनी इसम समना PSI कासलेना तौरिबसिनी महाकना रोहन की फोन दो कस्टडी थमकी मसीगी मरमदे रोहन गा महाक सानकिबा वारी सिंदुगी ट्रेस सिंदु महाकना इरेज तौब पामदगिनी चार्ज शीट असिगी मतुंगिना जुलाई तांग 9 गी नुमिदांग पुंग 9 दा रोहन खुराना की बेड शीट सी महाकना एविडेंस ओइननबगिदमक सीज तौकी चुमिको चार्ज शीटा लोइन यावरबनी आइगी वाहंसिगी पाउकुम पियो नाहकना सीज तौखिब्रा नत्रगा तौखिदब्रा होय तौखी योर ऑनर
मसी रोहन खुराना की सीमेंट स्टैंड यावा बेडशीट तुनी अइन हाइरिसी लानब्रा चुम्ब्रा मतंग सिदा जस्ट ना अमु हंगई कास्ले नाक फोरेंसिक रिपोर्ट तु पाब्रा पादब्रा आई पायोरनर अदु ओरदी हंगिदुगी पाखुम पिरो होय चुमी बेडशीट असिनी अदु ओरगदी मसिगी बेडशीट असि केस असिगिदमक्ता यामना मरु ओइबा मनी मरमदी मसिदा रोहन खुराना की सीमेंट स्टैंड यावरबनिना मसी चुमदब्रा चुमी सर करिगिनो नंगना बेडशीट सी नंगी कस्टडी दा थमिसे फोरेंसिक लैबोरेटरी दा थानबगिदमक्ता थंबनी जुलाई 9 दा अंजलि दांगले की मेडिकल एग्जामिनेशन तौरिंगैदा ट्रेस एविडेंस के सैंपल दो नांग हॉस्पिटल की कलेक्ट तौकी तौई अदुगा लैबोरेटरी दा रोहन खुराना की सीमेंट ट्रेसु चप मानना फंगी होय फंगी मसिगी सैंपल सिंगसी फोरेंसिक ता थानबगिदमक्ता नाहकना कलेक्ट तौकी चुमीको चुमी सर अदुगा नंगना सैंपल दो फोरेंसिक ता थारमद्रिबसिन करिगिनो कस्टडी की चेन रेकॉर्ड की मतुंग इना जुलाई की तांग 13 सैंपल दो फोरेंसिक लैब ता रिसीव तौकी नुमित मंगानी केस असिदा ख्वाइदगी मरु ओइबा ओइगदोरिब एविडेंस असि नुमित मंगानी नाहकना कस्टडी दा थमकी मसी कनागी परमिशन ना करिगिदमक्ता थमकिबनो मतंग सिदा जस्ट ना अमु हंगलै कास्ले करिगिनो लैबोरेटरी दा सैंपल थाबु मतमदा नुमित असुक याम चोंथरिसे सर VIP मूवमेंट नहीं सर अखोगी अचिनबना अरेंजमेंट तौबदा खरा थेंकिबनी सर करी नुमित मंगानी पो VIP मूवमेंट नंगी पाकुम पामी सैंपल दु थानबो ऑफिसर अमा फावो अवेलेबल ओइदब्रा असुमना जस्ट ना हायरिंग तंजासिदा एडवोकेट तरुण सलुजाना मुहारी मसिगी केस असिगी ख्वाइदगी मरु ओइबो एविडेंस असि पुलिस ऑफिसर सिना कस्टडीदा नुमित मंगानी थंबाइबसी इलीगली करप्ट तौबनी कस्टडी की चेन सी कनामतगी कंप्रोमाइज तौबो याबनते असुमना हायरबो मतुंगदा नुंगथल पुंग मरी फावबा कोर्ट की रिसेस लौकी मयाम पुमनमक हौगतुना थोकनकी कास्ले की मतुंग इनरक्तुना एडवोकेट हिराल गांधी ना हारी कास्ले मतौ करमना नाहकना इन्वेस्टिगेशन सी कंडक्ट तौरिमनो नाहकी दायित्व यावदबा बिहेवियर सिना आइगी केस सी लोइना मांग ताकदौरे मैडम कैसु खनबिरुनो मसिना केस तुदा करिमता सोय करिमता सोय हाबदी करिगुम्बा विक्टिम दो नाहकी नचनुपी ओइरमलबदी नंगना मदु हाइबा ngमगदरा मैडम नाहकना सोइदन थागतकनी महाकी कंप्लेन दो अखोइना रेकॉर्ड तौई मैडम गुम्बा उकिल सिंगना कोर्ट खक्ता आर्गुमेंट तौरप याई अदुबो ग्राउंड रियलिटी दी अखोइना खंगी सिगुम्बा केस सिदी मैडम अखोइना था अमदा तारागी मथक्ता दुम थेंगनरगा लाग्रबनी PSI कास्लेना असुमना हाइबदगी एडवोकेट हिराल गांधी मफम असिदगी थोगलकी मसिगी मतुंगदा तोंगान तोंगानबा मीडिया प्लेटफॉर्म सिंगदा रेपिस असिबो हियंग तौ हाइबगी खोलाउना पोमनेन निनकी मथंगी सिंदा कोर्ट उलई अदुगा एडवोकेट तरुण सलुजाना वा ngang bahuri जुलाई तांग 9 दा साबीना अयुकी पुंग 13 मिनिट 19 दा लिफ्ट चंकी अदुगा महाकना हलकपना पुंग 13 मिनिट 90 दने मसी चप चाना मिनिट 19 खक्तनी अदुगा अमुक मखा ताना तरुण सलुजाना जस्ता PW1 अंजलि दांगले बो एग्जामिन तौबो पामी हायरकपदगी विटनेस बॉक्स ता अंजलि दांगले थोगलक्तुना लेपी तरुण सलुजाना वहंग हंगबौरी मिस दांगले युंगी करम मफमदनो रेप तौरिसे मतंगसिदा एडवोकेट हिराल गांधीना मरक थलै योर ऑनर चार्ज शीट क्लियर ओइना दुम पलबने मदुदी रेप चतकिबा अदु बेडरूम दनि हाइदना फोरेंसिक लैबोरेटरी की रिपोर्ट ना कंफर्म तौखरबने बेडशीट फंगिबा सीमेंट स्टैंड्स तो एक्यूज किनी तरुण सलुजाना मुहारी नुपा अमगी सीमेंट सी मागी मसागी बेडशीट फंगे मदु करीन प्रूफ तौदौरिबनो एडवोकेट हिराल गांधीना अमुक मखा तारी बेडशीट सीमेंट फंगदा नते अंजलि दांगले की हेयर स्टैंड सु बेडशीट अदुद फंगी अदुगा अमना नुमितुद अंजलि दांगले की मकोक थेटपा मोगरा फ्लावर सु बेड तुगी मखादा तारमी तरुण सलुजाना मरक थले योर ऑनर बेड तगी फंकिबा लैदो अकंबा ड्राई ओइबा लैनी असुमना जस्ट हारबा मतुंगदा अंजलि दांगले दा अमुक ओनसिंदुन हंगी करी मरमगिदमक नाहकना मिस्टर खुराना की बेडरूम दा चंगलुरिबनो माना इंगोंदा फोर्स तौरग पुसिनबनी कमदौना करम मोंगदा मतंग सिदा एडवोकेट हिराल गांधी ना हारी योर ऑनर विक्टिम ना हन्न मांगजौना मागी स्टेटमेंट थमखरबनी महाकपो फैना थांगलगा पुसिली हाइदुना मसिगी मतुंगदा अमुक एनक्वायरी तौबदा यावबा नुपी पुलिस ऑफिसर अदु अमुक विटनेस बॉक्स लेफनी अदुगा एडवोकेट तरुण सलुजाना वहंग हंगबा हौरी नंगने युमलोनबसिंगदो एनक्वायरी तौबु नत्रा मानी सर कनागुमना करी करी तारंबा लay लाउबा खोंगबा मुकनबा युमलोनबा कनागुम अमतना अखोइदा स्टेटमेंट अमत पिरक्ते
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯥꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯣꯅꯥꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯤꯔꯥꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ, ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯅꯔ, ꯃꯨꯝꯕꯥꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯡꯕ 10ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯇꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦꯅ ꯂꯥꯎ ꯈꯣꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯁꯤ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇꯅ ꯇꯥꯔꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯔꯨꯟ ꯁꯂꯨꯖꯥꯅ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦꯗ, ꯃꯤꯁ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦ, ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯌꯨ, ꯕꯦꯗꯔꯨꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯏ? ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯤꯔꯥꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯂꯛꯏ, ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯅꯔ, ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯗ ꯍꯔꯥꯁꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯔꯦ꯫ आयन की थोंग थौदोक्सिगी मतंगदा डिटेल सांगबा मतंदा मदु हरासमेंट पीबा कौदे। जस्ना असुमना हायरकपदगी तरुण सलुजान हाय, कुमो करी करी तोई आइगी जिन्स तो लौथोकी यारे अदवाइदा लेपो। योर ऑनर, मसिगी जिन्स पियरसी आई कोर्टसिदा अमुक्तंग उच्चरके। प्रोसिक्यूशन एग्जिबिट नंबर 3 मसिगी जिन्सी थौदोक थोकपा नुमितुगी नुमिदांगदा अंजलि दांगलेना सेटकिबा जिन्स तुनी। अदुगा मसिगी जिन्सिगा चप मानबा पियर अमा डिफेंस ता लेरे। योर ऑनर, शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन अमखक उट्पा पामी। मतांगसिदा मरक थतना हिराल गांधीना हारी, योर ऑनर, डेमोन्स्ट्रेशन दु तौद्रिङैदा जिन्स अनिदु मानबरा हाइबदु अमुक्तंग कंपेयर तौबा पामी। जज के अयाब मतुंग इना हिराल गांधीना जिन्स अनी असि साइज मानबरा हाइना कंपेयर तौरबा मतुंग जज अमदी तेलिबा मियामगी ममांगदा नुपी अमा फमंदुना हाइरबा जिन्स असि सेटुदले। अदुगा एडवोकेट तरुण सलुजान हारी, ऑनरेबल कोर्ट उबिरे। जिन्स असि सेचिनबा मतमदा मतम यामना चंगी, अदुगा यामनासु वाना थोई। लौथोकलगा मुग यंगिनसि मसिगी जिन्स असि मी अमना मखुत नाम खक्तना लौथोकपा हाइबसि ओइथोक्तबनी। जिन्सि बॉडी टाइट फिटिंग ओइबा लौथोकपदा यामना वाबा मखलगी जिन्सनि। मसिदा आइखोइदा थोरकलिबा वाहंदे। हाइरिबा नुमितुदा फंगलिबा मतमसि मिनट 12 खक्तनी। अंजलि दांगलेगा वारी सानरे। मसिदगी मखोई मुंगनरे। अदुगी मतुंगदा बेडरूमदा अमुक पुसिले। मागी टाइट फिटिंग ओइबा जिन्स अदुगी मतुंगदा माबु रेप चथै हाइबनी। मदुगी मतुंगदा अमुक मागी टाइट फिटिंग जिन्स तो अमुक सेचिलगा युमदा ले। मसिदा अंजलि दांगलेना फ्लोर तरासी मखोंगना कुमथरकलगा कॉम्प्लेक्स टूदगी मपान थोलकिबनी। आइना ऑनरेबल कोर्ट हाइजनलिबदी हाइरिबा मयामसी सुपनगी मिनट 12 खक्तदा ओइथोकदरा हाइबसिनी। योर ऑनर, फिजिकल एजोल्ट की केस सिंगदा फिंगर नेल स्क्रैपिंग तौबगी एविडेंस खनबदा यावी। करिगुम रोहन खुरानाना अंजलि दांगलेदा थवोंग तसेंग सथरमलबदी अंजलि दांगले की ब्लड ट्रेसेस की स्किन मिस्टर खुरानागी फिंगर नेल सिंगदा मेडिकल एग्जामिनर ना फंगलमगदबनी। अदुबो रोहन खुरानागी मेडिकल रिपोर्ट से यंगबियो। योर ऑनर, मसिदा फिंगर नेल की सेक्शन सी हांगगा लेबसिनी। मसिगी मतुंगदा मेडिकल रिपोर्ट अदु पाइदुना मेडिकल एग्जामिनर हारी अखोइना चेक तौद्रे सर। करीगे करी वानो हारिबदुबो अई तसेंगना मसिमदि काउथोरे सर। करी काउथोए हाइबा मसी हाइरगा जस्टना कास्लेदा अमु ऑनसिंदुर हांगी। कास्ले, मेडिकल रिपोर्ट से नंगना चेक तौखिदबरा मसी तंगाई फदना यावगदब एविडेंस अमने। मतांगसिदा एडवोकेट हिराल गांधीना हारी, योर ऑनर, डॉक्टर वासन तांबेना अंजलि दांगलेबो एग्जामिन तौबनी। डॉक्टर अदुना अंजलि दांगले की फिंगर नेल सिंगदगी स्क्रैपिंग कलेक्ट तौखिबनी। अदुगा लैबोरेटरी ना स्क्रैपिंग दा एक्यूज के स्किन अमदी ब्लड ट्रेसेस फंकी। मसिगी फोटोग्राफ सिंग असिदा यंगबियो। मखा ताना तरुण सलुजाना मोहरी मसिगी फोटोग्राफ सिंग असिगी तोंगान तोंगान वारी सिंग लेगनी। कनागुंबना मी अमबो नमसिनबा चिंगसिनबा मतमदा मी अदुना इंथोकनबा सोइदन होनागनी। रेजिस्टेंस की मार्क सिंगसी महौसाना मांग थंगबा बॉडी की सरुक सिंगदु ओइना तागदबनी। हाइबदी चेस्ट, आर्म्स, अपर फेसता बैक साइड ताबगी मरम लेते। मसिगी ताकफम सिंग असिन अदुम ताए। थौदोक्सी सेमजन साजनबनी हाइबसी अदुम ताकचरे। मसी पुमनमक्सी सुपनगी 22 मिनट्स की मनुंगदा ओइथोक्तबनी। अंजलि दांगलेना लान मसिगी रेप केस असि चार्ज तौसिनबनी। हिराल गांधीना हाइरे, योर ऑनर, विक्टिम की इनर थाइदा लेरमलिबा असोकपसिना अदुम ताकचद्रिबरा तसेंगना नम हादुना मागी मथक्ता थौदोक्सी चथकी हाइबसी असुमना मतांग असिदा लोइसिल्लदुना मथंगी हियरिंग 24 अक्टोबर दा अमुक चथगनी हाइदुना जस्टना लाउथोरकी। अदुगा मथंगी सिंदा तरुण सलुजाना युमदा फमलिंगैदा कॉल अमा लाई। हेलो सर, अंजलि दांगले की युमलोनबा सुजाता काम्बलेना करिगुम खरदी उहोई हाइरी सर। अदुबु मा कोर्ट लाक्तुना वाफमसि फोंदोकपुदि पामदे हाइरी सर। आई मंगोदा फोन असि पिजगे माग वारी अमुक्ता सानबि सर। पियो खुरुमजरी सर। हायो
नुमितुदा नंगना अंजलि दांगले की करी करी उबो फंकी सर नुमितुगी अयुक्ता अइना मपानदा फी फौरिङैदा अंजलि शूटिंग की दमक चटकी माना चटकीब मतमदुदा फजना अदुम चटकीब उइ अदुगा नुंगथलदा माना रिक्शोदगी कुमथरगा ममाइदा फी अमा कुपसिलगा हलकी ओके थैंक यू सुजाता थैंक यू असुमना वारी सानरब मतुंग मथंगी सिंदा कोर्ट उलई तरुण सलुजान हरी योर ऑनर PW6 प्रमोद दांगलेबो एग्जामिन तबु पामी असुमना हाइबदगी अंजलि की मबुंग प्रमोद दांगले थोगलक्तुना विटनेस बॉक्स लेपी तरुण सलुजाना मिस्टर प्रमोद जुलाई तांग निपा नुमितुदा नंगी नचनुपिना युमदा हलक्प मतमदुदा नुपा अमन रेप चथक्रे हारप मतमदा नंगोंदा असाव अमत पोखिदब्रा करिगी पोक्तने अइना नुपादुगी मखोंदु कक्थरप पामकी अदुगा करी करी तौखिबा अइगी इमागा इपागना इबु खामजिनकी ओ नंगी इमा बाबाना नंगबो फाजनकी हाइबा ओ अदु वरगदी नंगना सावबदगी युमददी करी करी तौखि नंगी नचनुपिबो नंगना इमुंगदा चिंगसिंदुर पुसलगा फुखिको करीगिदमक्ता नुपादुगी युमदुदा नुपी अमन मथंत चटखिबनो मसीगी वाखलसी मंगोंदा लेतब्रा मरमदी मसी फैमिली की इज्जत की वाफमनी करीगुम नुपा अमन रेप तौरब मतुंगदा नुपीदु युमदा हलक्लबदी अकोइबदा लैब मियामना इमुंगदुगी मियोइसिंगबु ngangnagani kaidongmaida kauroi yengwase रेप विक्टिम अंजलि की मबुंगनी येंगोसे लाक्लिसी मागी ममानी मागी मपानी नंग सेंगना कुमो ओइदब ngangbagi punishment si chahi taret kaisum sangda leibani aduga aingonda witness taruk lei nangna nangi nachanupi da phokiba matamda uhoba makhoi du kaurakpa pamra aina igi ichanupi bu foi adu kaidorage mana laluradi phuba dabani matau karamna kamdongna mongonda foi khutna phubra mafam kadai kadai da foi mamai da phubra hoi sir aduga teidi kai kai da phui swai da phui sir aduga magi tunglung thamga saru manangan da suphui thank you pramod thank you yare changkiba yarani asumna pramod changkraba matungda tarun salujana just hari your honor anjali danglebo re-examine toba pami asumna haibadagi anjali dangle tholaktuna lepi tarun salujana hangba horei Miss Dangle thokriba thokdoktugi matangda marik chumna fajana ningsingliba natra nangi statement recording toba matamduda nangi nabungna nangbu phuki haibasi kauthokbra your honor police ta lan haijenduna honorable court minamani anjali na hari sarna aibu hana ejol chathabani adugi matungda aigi ibungna phobani hiral gandhi na haugatun hari your honor defense counsel na anjali dangle inner thai da leiba asokpa singdi kauthoi masidi magi babungna sogan boiroi tarun salujana mo your honor aina haijarisidi maithong da amadi magi body gi asokpa singdu khaktani masidi aigi client oiroi hiral gandhi na hari sir inner thai da sokli basigi matang da su khara panbiu madugi kanaba kari madugi wahan thokna kari madugi sign du ejol chathabagi sign nate sir masi force to begini haibasi mayik senglabani asumna nakan animaktagi awai akhum tawduna yenarakpadagi advocate animakta just na chamber da lakna ba hairaduna numit asigi hearing matang asida loisanki mathangi hearing da tarun salujana evidence ama puthoraklibasi atai kari sunate accused Rohan Khoranagi yumgi CCTV camera ki footage adu yawba hard drive ni anoba evidence ama puthorakpasigi matangda hana khangalamde haiduna advocate Hiral Gandhi na su yamna kanna yelaki just ki maiki dagi su harib evidence asi aranba oiramlabadi tarun salujagi tha taruki license suspend tawgani fawba harake CCTV footage asi utringaida tarun salujana anjali dangi Miss Dangle July tang nipan yumangda July tang mari da su nahak Rohan Khoranagi yumda chatki ko chatki aduga July tang mari da nahakna kumtharakpada lip sizinakhiba adugumna tang nipan da su lipsi sizinakiko masi nangi statement de yawi aduna ina confirm to pamagini hoi chumi asumna hairba matungda CCTV footage adu projector kapthoktuna tarun salujan hari masi rape chathaki hariba July tang nipan numitugi footage ni your honor aikhoina yamna sengna ubu fangi July tang nipan numit sida Anjali Dangle na lakpa matamda magi masamsi pundana thadok laglai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 4ꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯝꯗ ꯃꯣꯒ꯭ꯔꯥ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯣꯍꯟ ꯈꯣꯔꯥꯅꯥꯒꯤ ꯕꯦꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯂꯩꯗꯨ ꯑꯀꯪꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯇꯒꯠ ꯇꯒꯠ ꯇꯦꯛꯄ ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯁꯤꯡ ꯆꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯀꯪꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗ ꯆꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯂꯣꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯣꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯂꯩꯁꯤꯡꯗꯨ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 4ꯗꯒꯤ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯍꯧꯕ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦꯅ ꯔꯣꯍꯟ ꯈꯣꯔꯥꯅꯥꯒꯤ ꯕꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯤꯔꯥꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯂꯛꯏ ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯅꯔ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯨꯗꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯔꯣꯍꯟ ꯈꯣꯔꯥꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦꯁꯤ ꯌꯥꯅꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯔꯦꯞꯀꯤ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ IPC section 375 की मतुंग इना सेक्स तौबा हाइबसी मसाना याबा परमिशन लौबसी मतम पुनमुक्ता मथौक ताई तरुण सलुजाना अमुक हारे सेक्स हाइबसी मसी प्राइवेट मैटर नहीं बेडरूम दुदा कैमरा नत्रगा विटनेस अमता लेते अइखोइना मतौ करमना खंगदौरिबनो मसी जुलाई तांग 4दा कंसेंसुअल तौरमनी मसी जुलाई तांग 9दा नते हिराल गांधी हारे विक्टिम की इनर थाइदा लेरिबा असोकपसिना अदुम ताई जुलाई तांग 9दा अयाबा याउदना थाबकसी चथबनी हाइबा असुमना नाकल अनिमकी वा तारबा मतुंगदा जस्टना मथंगी हियरिंग नोवेंबर 9दा अमुक हन्ना चथगनी हाइदुना लाउथोरे मसिदगी नुमित खरनी हाउखरबा मतुंग नोवेंबर तांग 9 नुमित असिगी कोर्ट की सिंदा अमुक उलई एडवोकेट तरुण सलुजाना वा ngang बहौरी ममांग थंगबा बिल्डिंग चंगफमगी फोटोग्राफ सिंगनी योर ऑनर ममांग थंगबा चंगफमगी लेफ्ट साइड तने स्टेयर केस लेरिबसे अदुगा लिप लेरिसिना ममांग थंगबा चंगफम सिगी राइट साइड तने अंजलि दांगलेना चंगलक्लिबसी ममांग थंगबा बिल्डिंग गी चंगफम मसिगी लेफ्ट साइड तगिनी हाइबदी स्टेयर केस तगी चंगलकपनी अदुबो महाकी स्टेटमेंट महाकन पनखिबदा जुलाई तांग 9दा महाकन लिप सिजने हाइना पनकी करीगिदमक्ता महाकना मिनम लिबनो अदुबो अइना मखा ताद्रिङैदा मिस्टर खुरानागी वाफम खरा कोर्ट असिदा फोंदोकपा पामी मिस्टर खुराना थोलक्तुना विटनेस बॉक्स द लेपी कोर्ट नंगी वा खुदिंगमक तारी नंगी हाइनिंगबसिंगदो हायो मसिगी मतुंगदा मिस्टर खुरानाना वाफम फोंदोकपा हौरे अंजलि दांगलेगा इगसी था 6 की ममांगदगी थेंगनरखिबनी महाक अइगी जूनियर कॉस्ट्यूम असिस्टेंट ओइना लेरंबनी अइना हाना मंगोंददी खंगनखिद्री अदुबो मदुगी मतुंगदा नोंगमा अइना फिल्म सेट तौरिङैदा असुमना हाइरगा नुमितुगी वारिदु उलै ngaiखो सेकेंड अमदा हेलो सिदा चंगो मसिपो नंग इंग्लिश पाबा थोक्तब्रा थोई सर अदुदी सिदा इरिसि करिनो फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड हाइबनी सर कदाइनो नंगी फोन पिरो कदाइनो फोन पिरो मतुंगदी अइगी अयाबा याउदना अइगी फोटोग्राफ लौबु यारोय चलो नथौक तौरुरो नुमित खरनिगी मतुंगदा अइ पार्टी मफम अमदगी याम थेंग हलकी अइ अदुम सेट तौफमदु ओइना चले अइना खनबदा मतमदु अयुकी पुंग 3 मुक ओइगनी गुड मॉर्निंग सर अइगी कादा कॉफी फुरगा लाओना स्पॉट हायो फनी सर नायक लेरबु मतुंगदा अंजलिना कॉफी पुरगा अइगी लेफम कादा चंगलकी स्पॉट बॉयसिंग कनामता लेतब्रा सर हौजिक फावबदी कनामता लाक्ट्री सर कॉफी सी नंगना सेमलप्रा नंगना अइगी कॉफी सु सेमले अइगी फोटो सु नंगना लोबु पामी अदो नंगना इबो किस तौबदी पामदब्रा अइ खंगदे सर सरदी युम पालबनी द्रवस यांगदो मदुगी मनुंगदा स्क्रिप्ट यावबनी मदुगी स्क्रिप्ट तुगी कॉस्ट्यूम प्रेजेंटेशन खुदिंगमक्तु प्रिपेयर तौबो हौरो अदुगा कृति दा अमुक हाय कृति अंजलि के खंगनो अइगी मथंगी फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने असुमना कृतिगा सखंगनरबो मतुंग मिस्टर खुरानाना अंजलि दा कंग्रेचुलेशंस अंजलि थैंक यू सर असुमना मसिगी मतुंगदगी रोहन खुराना अमदी अंजलि दांगले फिल्म डायरेक्टर अमगा कॉस्ट्यूम डिजाइनर अमगा लैनबा मरी सिनतबा मसिगी मताइदा तोंगानबा मरी अमा लैनबा हौरकी अदुगी मतुंगदगी अइना मंगोंदा मरम लैदना कॉल तौरकपा यारोय तौरकनो हाइकी अइगी तोंगानबा फ्लैटता इबानी उनबा हौरकी मदुना अइगी ख्वाइदगी चावबा असोइबा मदि ओइखरे मसिदगी अंजलिना अइगी मपु ओइनबा होनरकी असुमना अइखोइ अनि तोंगानबा मरी अमदा का हेना नक्सिनरपना नोंमा अइखोइ अनि करिगुंबा मरम अमदगी साउनरकी मदुदगी
shooting mafam amadagi Anjali bu aina chaiduna tanthokki nangondagi hena talent leiba mayam ama lei masigi thabaksi ataini hekta taraina tauge fangnaba nate aina nangsi kamdoba mino haiduna yenglaga lakani aduga nangna aigi nupi oinaba su honarakli namito aingondi matung tarakpada amuk hana aibu nangna control taunabu honarakano nangna madugi wakaldu thadokpa ngamlaba matamda amuk halaga mafam sida lakpa yani masigi thabaksidi tension ge masina ise manghallabane madugi matung numit kharani leiraga July tang 9 da Anjali na aingonda call tawraktuna lan khre haijarki mangi call lakpa matamduda ai yam ngaki hello sir ai sarga minute amata wari sanajaba yagadra ai yamna soikre sir aina sarda yeluba adugi damakta sarna aigi career sembirakpani ai atopa karimata pamdre sir ai sarbu yam miss tawi sir pare mirana nangonda hanglep costume singdu nang ready tawrbra madu puraga yangan balao asumna phone wari sanaraba matungda film asigi hawrakpa sindasu utkiba Anjalina costume sing yangan bala kibagi sin adumak ulai sin asida Rohan Khurana Anjali Danglebo nam habagi maung amata yaude hanadagi loinarakba mari adugumna makhoi ani harau na loinaki Rohan Khurana gi bedroom da Anjali bu pusin kiba asidasu Anjali mai thongda momon noktuna changki masina takpadi case asida karigumba kharadi phumduna chali haibasi Anjali gi minok asida aikhoina su adum irai laina uba famni asumna Rohan Khurana na wari asi liraba matungda court ki sinda amuk ulai aduga advocate Tarun Salujana just hari your honor masi rape nate your honor Miss Danglena July tang 9 da karigidamakta staircase sijanakibano atai maram amatagi nate maram haibubo mafamduda CCTV amata install tawde July tang 9 numituda mahakna tasengna tawkhibda masini asumna Tarun Salujana haibu matungda numituda Anjalina staircase sijanakibagi mawongdu ulai sin asida Anjalina maraibakna walda hanjan yaishinjabagi saktam adu ulai sin asigi matungda Tarun Salujana amu hari masini mahakna numituda yamna natai chadana mahakna staircase sijanakibagi mawongduni Mr. Rohan Ravi Khurana na Miss Anjali Basudeva Dangle gi hakchangda namja nam theknaba amati tawkhiba leite masigi case Miss Danglebo rape tawbagi case nate masi mahaki revenge ni masi hairaga ai swaida pothajage your honor wafam si hairaga Tarun Saluja famtaki advocate Hiral Gandhi amu closing statement pirai your honor Indian Penal Code na clear oin hari madudi karigumba nupi gi sakti bo namsinduna thamlaba amadi karigumba makoi gi mathakta sexual act chathaki haibagi medically proof tawraba aduga karigumba nupiduna magi mayokta magi ayabu yaudana thawongdu chathaki haina nupiduna court ta admit tawraklagadi madu adum proof tawrmani accused na karigumba polum ama pire haibase proof tawnana bagi damakta evidence ama darkar oi defense counsel na kadai dagina wari mayam ama semjan sajilaga liri adubo wari duda saugatpa yaba evidence ti amata leite ahanba wari da investigating officer Milen Kasle gi wari aduga anisubu wari da rape haibasi minute kunithoi khakta do oithokloi victim da hangbiu rape ki damakta di subna gi 5 minutes na inapne aduga ahum subu wari da accused amade victim yanaraga mari leinabani adubu case asidi makhoi ani yanaraga mari leinaba leinadabagi nate case asidi July 9 da Anjali bo rape tawkhi natraga tawkhi de haibagi case ni masigi matungda hojik fawbagi oina defense na chapchaba evidence puthokpa ngamdrabanina mahakna court asida aranba ama tawre hard drive ki wari aduga amu Rohan Khurana gi wari dalai karigumba ikoini accused ki statement mahakna July 9 da rape tawkhi de haibasi thajaraba fawbada asengba da di mahakna matam sangna rape chatharga lagni maramdi mahakna indirectly nupi sida haire karigumba mahaka loina daba targadi nupi sigi career da sogal kani haina section 375 na clear oin hari madudi sexual act chathabagi damakta ani makni yanaba ayaba lawugi mathok tai victim gi maithong masaksi malem sidagi lotsin thamkibadi yai adubo Anjali Dangle na sexual crime gi case asi malem masidagi masigi warusin asi purakpa pami your honor masigi case asi Anjali Dangle khaktagi maramda nate tungda tholakadaba
ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯗꯟꯗꯤꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯁꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯌꯣꯔ ꯑꯣꯅꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯃꯤꯁ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣꯒ꯭राꯐꯁꯤ ꯎꯠꯂꯒ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯈꯨꯔꯥꯅꯥꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯈꯤ अंजलि डांगले नदी रोहन खुराना की वैन दा माबो मोलेस तवे हारी अदुबो महाकना कनागुम अमदा कंप्लेन तौखिब्रा तौखिदे यामना ngakliबदी अंजलि डांगले न महाकपो मोलेस तौरे हारब फावदा रवि खुराना की युमदा चलुरिसिनी अदुगो महाकी मबुंगना महाको फुवदा महाकी ममाइदा बॉडी द सोकपसिंगदो ऑनरेबल कोर्ट महाकना फोंदोखिब्रा फोंदोखिदे जुलाई तांग निपांदा अंजलि डांगले न स्टेयर के सीजन लिप सीजन किदे लिप सीजन की हाइबसी ऑनरेबल कोर्ट नत्रगा पुलिस ता हाइखिब्रा मसी मसु हाइखिदे अंजलि डांगले सी ओइथोकपो याबा अचुंबा विटनेस ओइब्रा ओइदे असुमना तरुण सलुजाना वाफम खर फोंदोकलबा मतुंगदा कोर्ट की अतेनबा रिसेस अमा लौखि अदुगा कोर्ट असिगी मपांदना रेपिस्टपो सीबगी दंदी पियु अंजलि डांगले गे अचुंबा वायल फंगलु हाइदुना यामनबा मियामना थोमजिनरतुना पुलिस का मुकनरी मसिंग यामलबा मियाम असिबो कंट्रोल तौनबा पुलिसना इसिंग कापसिंदुन होनरी अतेनबा रिसेस असिगी मतुंगदा जस्टना मयामनो वाफम खरा असुमना फोंदोरई प्रोसिक्यूशन अमदी डिफेंस के आर्गुमेंट सिंग तार मतुंगदा डिवीजन कोर्ट न थाजे मदुदे नाकल अनिमकना तोंगान तोंगान मखोइगे मिटिंगदा नाकल अनिमक अदुम चुमनै अदुबो असिगुंबा कॉम्प्लिकेटेड ओइबा केस सिंगदा सुपनगे डिसीजन अमखक लै लो फॉलो तौबताई अदुगा करिगुंबा केस खरदा लो सी याम क्लियर ओइ करिगुंबा नुपा अमना नुपी अमगी पांगल शक्ति की मथक्ता लैरकपा असिगुंबा मखलगे केस असिगुंबदा अमदी मखोय अनिगी मरक्ता सेक्सुअल एक्ट अमा सथके हाइबसी मेडिकली प्रूफ तौरबा अदुगा करिगुंबा मागी अयाबा याउखिदे हाइना कोर्टता एडमिट तौरकलबा अदु ओइरगदे एक्यूस्ना सॉलिड ओइबा एविडेंस पुथोक्त्रिबा फावबदी कोर्टना नुपीदुबु थाजबताबनी असुमना अंडर सेक्शन 375 376, 340, 342, 354 अमदी 506 इंडियन पेनल कोड की मतुंग इन्ना कोर्ट असिना असुमना जजमेंट तौरे मदुदी मिस्टर रवि खुराना बो चही तरा कैसुम संग लैबा मसी हायरगा कोर्ट की हियरिंग असी मतांग असिदा लोइसिले हायरकी एडवोकेट तरुण सलुजादी कोर्ट की जजमेंट असिदा इपेन पेंदे महाकना थोगलकलगा रवि खुराना दा हारी पिटिशन सि अमुक रिव्यू तौनबा आइना फाइल तौरी एंगोंदे येंगो नंगी असहन करो असुमना हायरमलगा तरुण सलुजा थोकी रवि खुरानाना महाकी नुपीदा हायरमी कैनास मसीना अरोइबा नते एडवोकेट तरुण सलुजाना जजमेंट असिबो चैलेंज तौगनी हायरी वाफम सि तारबा मतुंगदा महाकी नुपीना अमुक खुमलै रोहन अइगी दमक्तदी मसीना अरोइबनी बेस्ट ऑफ लक असुमना हायरमलगा मयुमदा हनकी अदुगा रवि खुरानासु कैसुम संगदा पूननबगिदमक्ता पुलिसना गाड़ी काखदले कोर्ट की बिल्डिंग मथक असिदा अंजलि लेप्तुन लैरिबा असि निंगमदना येंगदुना गाड़ी असि थौकी अदुगा अंजलि डांगलेनसु निंगमदबा नुंगाइतबा फावु मतौ अमखक्ता रवि खुरानाबो येंगदुना लेहवी मखोय अनिगी मिटेंग असिना मयामना चममनदुन लैरंबा वाफम खरदी इफोंग फोंबगुम तौरकले मयामना ngasai makai oigadra natraga oiroidra haiduna khaliba case asigi asengba langla langjil asengba maram punmak adu haujik mikuk kharagi tungda soidana maki khangminargani film asigi loisilakpa saruk fawadi aikhoi punna makha tan wari asida adumak pukning sangmina kisi asumna court ki judgment matung inna Ravi Khurana bo police na jail da pukraba matung Angelina khongthang tapna changlak advocate Hiral Gandhi hari Tarun Saluja sarna haikiba khudingmakto achumbani achumma ngaktani sarna bo ingonda karigi rape tawgani aibu kanagumba matana rape tawkiba leite adomna aigi damakta pangbikiba mateng adugi damakta adombo thagachari asumna wahai singsi hairam laga Anjali thoki Anjali na hairam liba wahai singsi tabada advocate Hiral Gandhi haifam khangdana angakpa ma oiki sin asimangni film asigi haurakba ahanba sinmaktada utkiba mayam ubikibado mikupsida defense council da laikiba advocate Tarun Salujana court ta haikiba wahai sing tapna ningsing lei masigi case asi Miss Danglebo rape tawbagi nate masidi maki reverse ni
ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯠ 12 ꯈꯛꯇꯗ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯁ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯦꯞ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯇꯔꯨꯟ ꯁꯂꯨꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯒ ꯍꯤꯔꯥꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯗ ꯂꯦꯞꯂꯨꯔꯦ ꯈꯟꯕꯗ ꯅꯤꯡꯉꯝꯗꯅ ꯈꯥꯡꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗ ꯇꯔꯨꯟ ꯁꯂꯨꯖꯥ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯀꯦꯁꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯦꯟꯁꯁꯨ ꯊꯥ 6 ꯁꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯂꯛꯏ ꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯔꯨꯟ ꯁꯂꯨꯖꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯗꯣꯔꯕꯦꯜ ꯈꯤꯡꯂꯛꯄꯗ ꯇꯔꯨꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯏ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯍꯤꯔꯥꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅꯤ ꯆꯪꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯦ ꯇꯔꯨꯟ ꯁꯂꯨꯖꯥꯅ ꯀꯟꯒ꯭ꯔꯦꯆꯨꯂꯦꯁꯟꯁ ꯃꯤꯁ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯤꯔꯥꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯁꯔ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯗꯦ ꯇꯔꯨꯟ ꯁꯂꯨꯖꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧꯔꯗꯨꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯥꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯔꯤꯚꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯕꯤ ꯈꯨꯔꯥꯅꯥꯅ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯗꯥꯡꯒ꯭ꯂꯦꯕꯨ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯟꯖꯂꯤꯅ ꯔꯕꯤ ꯈꯨꯔꯥꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯔꯦꯞ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯆꯥꯔꯖ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯅꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯕꯤ ꯈꯨꯔꯥꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯨꯕ ꯅꯛꯁꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯔꯦꯞ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯒ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯟꯖꯂꯤꯅ ꯔꯕꯤ ꯈꯨꯔꯥꯅꯥꯕꯨ ꯔꯤꯚꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯗ ꯑꯃꯛꯄ ꯃꯆꯨꯅ ꯁꯪꯖꯤꯟꯈꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯔꯥꯜꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯗꯨꯇꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯐꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯔꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯃꯥꯏꯄꯨꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯖꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯄꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯀꯣꯡ ꯆꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯤ